ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайхом манзури шумост. субҳи санаи 21 октябри соли 2024 дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардида, дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди баррасӣ ва вазифагузориҳо қарор гирифт. дар маҷлиси назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода рафти иҷрои корҳои ободкорию бунёдкорӣ ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар оғози ҷаласа ба ҳозирин роҳбарони нави ниҳодҳои давлатӣ ки бо қарору фармоишҳои мақомоти марбута ба ин вазифаҳо таъин шуданд, аз ҷумла Абдуҳаким Каримов ба ҳайси мудири бахши ҳифзи иҷтимоии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, Сабрина Акрамова мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент, Наҳтулло Раҷабов директори корхонаи давлатии фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул, Зайнура Шодиева директори муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент, Фатулло Азизов иҷрокунандаи вазифаи сардори маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Панҷакент муаррифӣ карда шуданд. дар идомаи ҷаласа зимни баррасии рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ, иҷрои супоришҳои қаблан додашуда, аз ҷумла ба истифода омода намудани як қатор иншооти таъиноти гуногун, ба тартиб даровардани роҳу кӯчаҳо, насби шуору овезаҳо, вазъи шудгор ва кишти тирамоҳӣ, захира намудани тухмии картошка ва дигар масъалаҳо ба масъулин дастуру супоришҳо дода пешниҳодҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баррасӣ карда шуд. дар деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳотии Косатарош бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз ҷониби аҳолии сохтмони синфхонаҳои иловагӣ бо маром идома дорад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар баробари татбиқи лоиҳаю барномаҳои давлатӣ оид ба рушди деҳот ки бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад, иқдомҳои дастаҷамъонии аҳолӣ низ дар ин раванд боиси иҷрои саривақтӣ ва ҳалли масъалаҳои ҷойдошта мусоидат менамояд. дар деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент иқдоми неку шоистаи сокинони деҳа, саховатмандон, соҳибкорон дар беҳтарсозии ҳолати роҳ, бунёди муассисаи тиббӣ, синфхонаҳои иловагӣ назаррас буда, давоми як соли охир наздик 3 километри роҳи деҳа мунфарш беморхонаи минтақавии деҳаи Чорбоғ иборат аз 20 кати бистарӣ сохта ба истифода дода шуда, ҳоло бо саҳмкгузории аҳли деҳа бунёди 6 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 81 ба роҳ монда шудааст. айни замон дар ин боргоҳи таълим 757 нафар хонандагон таҳсил, 41 нафар омӯзгорон кору фаъолият менамоянд. соли таҳсили 2023-2024-ро 24 нафар хонандагони муассиса хатм намуданд. дар соли хониши нав бошад 76 нафар кӯдакон ба синфи 1 қабул шуданд ва бинобар зиёд шудани шумораи хонандагон талабот ба ҷойҳои нишаст бештар гардид. ҷиҳати фароҳам овардани имконият баҳри таҳсили хонандагон, фарзандон бо мусоидати мақомоти давлатии маҳаллӣ, корҳои фаҳмондадиҳии раиси маҳалла, фаъолон, сокинони деҳа дастаҷамъона баҳри бунёди синфхонаҳои иловагӣ иқдом намуданд ва айни замон корҳои сохтмонӣ вусъат дорад. синфхонаҳои иловагӣ дар шафати бинои асосии муассисаи таълимии рақами 81 сохта мешавад ва аз рӯи лоиҳаи замонавӣ бинокорони маҳаллӣ давоми як моҳ аст ки машғули корҳои сохтмонӣ мебошанд то дар муҳлати наздик шароити беҳтари таълиму тарбия ба хонандагон фароҳам оварда шавад. ба таъкиди омӯзгорон чунин ташаббуси хатмкунандагони қаблии муассиса, соҳибкорон, сокинони деҳа ҷиҳати таваҷҷӯҳ ба сохтани бино, саҳмгузорӣ дар корҳои сохтмонӣ, баёнгари сатҳи маърифат, таваҷҷӯҳи онҳо ба таълими фарзандон ва робитаи наздики муассисаи таълимӣ бо волидайнро нишон медиҳад. дар назди муассиса 6 синфхонаҳои иловагӣ бино гардида истодааст ки барои 300 хонандагон дар ду баст пешбинӣ мегардад. баъд аз сохтани синфхонаҳои иловагӣ аз тарафи мақомоти иҷроии шаҳри Панҷакент ва шӯъбаи маориф иқдом гирифтаанд ки синфхонаҳоро бо мизи курсиҳои нав, бо компютерҳо ва кабинетҳои фаннӣ муҷаҳҳаз гардонанд. бинои асосии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 81 деҳаи Чорбоғ дорои 14 синфхона, ҳуҷраҳои корӣ буда, солҳои дароз мавриди истифодабарӣ қарор дорад.
و این زمان نیز سیمخانه‌ها برای تعلیم خوانندگان با لوازمات خوانش، عیانیت و واسطه‌های تکنیکی تامین بوده، خوانندگان بهره آمادگی و اشتراک در آزمون المپیادهای فنی از امکانات‌ها پرثمر استفاده می‌نمایند. و چند نفر خوانندگان در آزمون‌های ذهنی، تکنیکی و ایجادی شرکت کرده غالب گردیدند. باز جهت اشتراک در دیگر آزمون‌ها دانش و ملکه خویش را صیقل می‌دهند. از فن زبان دولتی در دور شهری المپیادش سزاوار جای یکم گردیده، در دور ولایتی و در دور جمهوریوی سزاوار جای سوم گردیدم و اینچنین من در آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان اشتراک نموده ایستادم و من در این آزمون تیاری‌های جدی دیده ایستادم و باوری دارم که در این آزمون‌ها سزاوار جای نمایان می‌گردم. توجه روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فراهم آوردن شرایط و امکانات به نسل نورس تشکیل آزمون‌های جمهوریوی دستگیری و هوسمندگردانی جوانان لیاقتمند است که در دهات مملکت توجه به ادامه تحصیل زیاد است. سال روان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 81 دهه چهارباغ شهر پنجکند را 24 نفر خوانندگان ختم نمودند و از این طریق مرکز ملی تستی 17 نفر به دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت قبول شده بهره صاحب‌کسب شدن تحصیل را ادامه بخشیدند. توجه به تعلیم نورسان بنیاد صنفخانه‌های علاوگی و فراهم آوردن شرایط به آن مساعدت می‌نماید که سطح و صفت تعلیم و آموزش خوانندگان باز هم بهتر گردد. ادامه برنامه بخشیده به 30مین سالگرد قبولی کنستитуtsiyaи جمهوری تاجیکستان و اعلان گردیدن سال 2024 سال معرفتی حقوقی در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند همایش علمی برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما متوجه باشید. در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با اشتراک عالمان و کارمندان اینستیتوت آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بخشیده به سال معرفت حقوقی اعلان نمودن سال 2024 و جشن 30 سالگی کنستитуtsiyaи جمهوری تاجیکستان چهاربینی برگزار گردید. در این همایش نمایندگان اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و عالمان و کارمندان ساحه اشتراک و در موضوعهای لازمه اظهار عقیده نمودند. گفته شد که جمهوری تاجیکستان امسال 30 سالگی کنستитуtsiyaи جمهوری تاجیکستان را جشن میگیرد. سال 1994 با ابتکار و تشبث قهرمان ملت احیاگر تاجیکستان بزرگ پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سند سرنوشت‌ساز ملت یعنی کنستitutsiyaи جمهوری تاجیکستان تهیه گردید و در رایپرسی مردمی قبول گشت. اینچنین تاکید گردید که تاجیکستان تحت سروری محترم امامعلی رحمان از روز قبول کنستитуtsiya با اعمار تاجیکستان بزرگ شروع نمود و در جامعه جهانی مقام و موقع ارزنده خود را اشغال کرد. معمار تاجیکستان بزرگ در اساس سند تقدیرساز در پیروی کوروش کبیر نام و شهامت مردم آریا نژاد یعنی تاجیکان را در عرصه جهان زنده کرد. در ادامه عالمان اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و استادان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند در معروضه‌های خویش دایر به سال معرفت حقوقی اعلان نمودن سال 2024 و جشن 30 سالگی کنستitutsiyaи جمهوری تاجیکستان ابراز اندیشه نمودند. مقصد از برگزار نمودن چنین چهاربینی‌ها بین جوانان دانشجویان این پیش از همه بلند برداشتن معرفت، شعور و فرهنگ حقوقی شهروندان، اینچنین در راه خودشناسی و خودآگاهی و هویت ملی تربیت نمودن آنها میباشد. باید گفت که این اقدام با ابتکار اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بین تمام جوانان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و کسبی شهر و ناحیه‌های کشور به راه مانده می‌شود. یکی از دستاوردهای نظررسی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان این تجدید خواجگی‌های کلان حجم کشاورزی با خواجگی‌های خرد دهقانی و انفرادی میباشد. با این وسیله زمین به دست صاحبش یعنی دهقان رسید. این باعث آن گردید که زمین‌های کشاورزی مقصدناک استفاده برده شوند. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. شکر استقلالیت کشور که در اساس سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زمین صاحب خودش را یافت. زیرا با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان خواجگی‌های کلان حجم تجدید شده به دهقانان تقسیم کرده داده شد.
дар ин раванд бо қарори раиси шаҳри панҷакент таҳти рақами 239 аз 20 июли соли 2005 аз ҳисоби заминҳои собиқ совхози марғидар хоҷагии деҳқонии абдулло таъсис дода шуд. ҳангоми таъсисёбӣ майдони замини хоҷагӣ 3 гектар замини корами обиро ташкил медод ва 6 нафар саҳмдор дошт. сардори хоҷагии деҳқонии раҳмонқулов абдулло аз соли 2006 сар карда ба бунёди боғу ток камари ҳиммат баст, зеро баъд аз пош хӯрдани иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ аз боғу токзорҳои он совхози овозадори марғидар дараке намонда буд. шурӯъ аз қадамҳои нахустин бобои абдулло дар 1 гектар боғи себ 0.30 гектар токи ҷавон бунёд намуд. дар дигар заминҳо бошад дигар маҳсулотҳои ғалладонагӣ кишт карда шуда худи ҳамон сол ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шуд. минбаъд роҳбарият ва саҳмдорони хоҷагӣ майдони боғзорро васеъ намуда дар боқимонда заминҳо низ дарахтони себ, шафтолу нок, қаролу гелос шинонда шуд. бояд қайд кард ки байни дарахтони ҷавон ҳамасола самаранок истифода бурда шуда маҳсулотҳои полезӣ кишт карда мешуд. тамошобинони азиз, биёед назари андаке созем ба ҳолномаи Абдулло Раҳмонқулов. ӯ зодаи деҳаи заврони ҷамоати деҳотӣ ба номи Лоиқ Шералӣ соли 1950 дар оилаи деҳқон ба дунё омада, таълимоти ибтидоияшро дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 6 деҳаи Ғусар гирифтааст. худ қайд мекунад ки аз солҳои хело ҷавониаш санъати кишоварзиро аз падару модараш гирифтааст. ин аст ки имрӯз дар боғсори хоҷагии деҳқонии Абдулло шукӯҳу ҳашамати он совхози овозадори марғидарро эҳсос кардан мумкин аст ки аз гуфтаҳои собиқ кишоварзи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ дар вақти боғи ҷавон будани боғзор ишора карда буд, фаҳмидан мумкин буд ки ояндаи ин хоҷагӣ бисёр дурахшон аст. барои баланд бардоштани хоҷагӣ саҳмдорон лозим донистанд дар назди хоҷагии ёринасони чорводорӣ ва занбури асалпарвариро ба роҳ монанд. ин таҷриба низ барои хоҷагӣ як дастоварди бузурге буд. собиқ кишоварзи варзида, собиқ муовини раиси шаҳр марҳум Убайдулло Иноятов дар як навори аз хазина ояндаи ин хоҷагиро хеле дурахшон баҳои баланд дода буд. боиси қадрдонист ки ҳоло бошад замини хоҷагӣ на 3 гектар балки зиёда аз 6 гектарро ташкил медиҳад ки боқимонда аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаву назди соҳили дарёи Зарафшон ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шудааст. соли равон боз иқдоми навини саҳмдорон мушоҳида гардид. ин ҳам бошад сохта ба истифода додани як сардхона ва боз аз ҳисоби заминҳои назди соҳили дарёи Зарафшон ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳои шоликорӣ мебошад. Абдулло Раҳмонқулов қайд мекунад ки барои ҷамъоварии ҳосил фарзандон ва набираҳо ва зиёда аз 20 кормандони мавсимӣ кор карда бо маоши хуб таъмин мешаванд. албатта наворҳо нишон медиҳад ки дар 20 соли арзи вуҷуд кардани хоҷагӣ ин қадар пешравиҳо, замини холӣ бо дасти инсон ба биҳишти мубаддал гашт. соли оянда роҳбарият ва саҳмдорон 20-солагии хоҷагиро ҷашн мегиранд. дар оянда мо ҳайати эҷодӣ ба онҳо боз пешравиҳоро таманно дорем. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи муфассал аз ин гузориш тариқи телевизиони Симо намоиш дода мешавад. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи тиловии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед.